Gula mun katibi genteng keng mun abulong ben Habib keleng gula ilang. Ya bakala. Keng sedua nikah lo ndek ka janda mun gula ndek ka janda. Jadi menangan nang nikah. Jadi Habib nikah lo kesokan ke janda nikah. Ki. Kaparaban pada tak ndek nikah. Paraban tak ndek. Karena kati Habib Hamdi nikah kita tunggu Habib Hamdi 2025. Mun 2000 segemi tak araji para kanai pala ke nabi gula nikah. Habib Ishaq pada kita araji kiam dia. Okey, teti nikah pada tanda paraban tanda janda tanda. Teti sampean nang yadek nikah percuma tak kira ndek nikah ki. Le keng mun sesemak ka gula. Mun sesemak ka gula paju maren ke dia. Nikah pada tak uning paraban nikah ki. Teti okey. Teti makila genteng nikah mulgo nikah jang ilmu nahu. Nikah makilo pati genteng banyak abing nikah teti bola. Bola berdesendek teti pengorokan mayu mana. Talakong cak beri bola tu bipeng agak-agak agak-agak karena mun tak pasal nikah kalah gula lepas ada kapi bik nikah dekik nikah ya apa cak ringan pote menang nikah genteng menang nikah renjang menang nikah ya tapi kera guna makin lah bah benih canggu le sada bu Habib sada bu makin lancang mun leca maksud bah Lecebon Habib Hamdi ki guru cebon Habib Hamdi maksud oke jadi boleh benih ni kecebon Habib Hamdi jadi mon boleh mon gula tak bengal tu kau ini boleh keng ajelas sakit gula jadi sebagai penjelas sadabu beliau pon pengarep mentor setuju saya hadir ebek tabi Habib Hamdi sareng Habib Ishaq budian ke surga Allah amin beliau berdua nikah ebek tabi reng sepona ebek tabi reng sepona ebek tabi reng sepona ebek tabi reng sepona sampai asam pundak Gusti Kanjeng Nabi amin gula pada iki bagi bi reng tua tapi kan do itu reng tua gula jaga ke surga tak kok neraka gula apa cak gelem pentong bandeng kaki kok yuk oh bejana kok apa event tayo tami lo meni pentong kaki ya hebat ada ongku dek makin lagu lagi bareng tua kia tapi kan itu mun apa ringko gula ka swarga kan lo jelas ya gula eki keng mun sampean nor abi gula ki ba KKUA dadi keng mun Habib ne ka alhamdulillah saya butuh gula tak noro eki itu cuma butuh dua nedok iki. Oke, spesies lain gitu nih gitu. Gula para ada iya gitu buru panitiku ternyata cetak kata masuk gula iki. Cetak kata masuk raja gelu cetak kata tinangkin. On. Sehingga anu bib cak beri bolet bib iki. Nanganya. Bentar eka bolong Habib Habib sampai surga. Amin. Beliau ni kepada sahabat gula benajunan menteri ki babi Habib amin dan gula keng akad tengah dan gula sering tabangki ben beliau ni kah sering abangki pengajian dan gula abolong ben para Habib ni ke situng saya keterno menter ia kuah sampai ke akhirat amin menter ia kuah sampai ke akhirat amin menter eki amin karena orang ni kamun abolong ben orang separat tu norok parat tu jelas orang mun abolong ben yang parat tu norok parat tu orang ini kamu nak bolong ben copet make tak tangkep curigai gi orang ini kamu nak bolong ben Habib make lakala genteng yang kayak gedeng dia nika gedeng Habib dia gula ada elang dina lagi buru yang kesih ada lah anak ada iya cak bereng kita pun angang menu tu ya ada pun angang ngaruh bereng aki bagi beliau colong holil lebar kok sehingga agemi kaki bu apa empes Allah apa empes mbiar niat asolawat nana peniat agemi ya dan nak deh yuk lah apa empes ya Allah
untung tak abi ni dinak kok cenung banyak biaya na pempes saja kok le cecek berarti tukang parkir di samunya aja banyak oleh sepeda aja pon wis Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin ngaji sekejap ki ngaji sekejap ya deh oh macam keng no kok lah takut ada tak langkong ada secuba jan ke dia coba geger marin secuba deh terot lela belum bagian tenggen tengah ibun lah maki cuba gera bukan ya gen tak langkong ya tak langkong apa coba tak ketuman marin iya yarap keker bi kakek juga ngap isro maju bib yarap keker sampean bib mengkeker ikut luhum tak melom biannya tanda kering bini nih kak mun kok mayu benar oke bib enten mun tak pesane kekalah saing kudu bib tadi pokong janda ke Habib ni kalau ndak kering bini oke aduh ya dengan launan kok celanan kering tace launan ingat ada kerdus saya untuk laki kerdus tak ada bagi orang aja sabar nggak tengah namun tak ibagemet deki termasuk ibu janda garis ganas kapir kula saya kantu lagi burukan audu ke lubuk kula lagi buru sekak kantua audu geluk ki akhirnya bun temur nak kena kenik tahan ngai beki asalaman ni beki bi kula ara apa jen kabar aku tak banyak saya umur 12 tahun 19 tahun saya beki lagu mat saya audu kok ya pak kuni pat ada menuduk dinak yu cak dengan ni raga bi kakek tandang tak beki tak ku arah ke lain ya bahaya Quran oning kena bib ni oning kena lah tadi mun tak ayu sului tandang tak kok bah demak mandeman bon tak langkong ken ngaji sekejap gelu ki ci seneka bade situng hadis dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ada bu seneka innamal a'mal bil khawatim saungkuna orang kak dinto epangki selamat tak selamat nika tergantung sedena mangken gula benajunan nika tak epangki huk napa khulil yasin saya selamat napa sampian sehadir saya selamat keng menter pada selamat amin tak epangki ana sebab karena make gula ben sampean ahli ibadah ketika mate na iman tak ikiba mate gula ben sampean tak kira nyeting ke swarga make gula ben sampean amaksiat keng mun sedena asangu la ilaha illallah maka kau leben sampian bekal masuk surga na Allah maka tak bangki kula ben sampian tak bangki sabora nika kula ben sampian mun para habaib nika lain jalur kula tak bahas kadang nika bedena sapa kula ben sampian nika tergantung nasib karena nasab tak andi kula ben sampian mun dari Nabi Adam pada nak potong Nabi Adam keng tak temu cak libat Fir'aun cak libat siapa kula ben sampian nika lo jelas mun nika kan oleh eng bekan lain bukan Habib nika ki lo ngabai kan lain ki
Hindi gula mancung keng ke dalam mungkin. Kan lain. Lain bernana goleng bukan lain. Nika sepote asli nak. Munding sama kan MS Glow nika. Nika pote keng MS Glow. Mun Habib Ishaq, Habib Mahdi nika pote asli natural nika. Maka namun sampean make pote gula tak geton. Karena keromuan sepote leer celeng. Oh, Habib hitam enggak apa-apa kok. Nah, Habib saya mana Habib? Oh, Habib Osman. Nika Habib juga nika Habib Osman. Bangke kalau mutiara make enggak napa pun mutiara. Jangan Habib, gula make Habib celeng tak apa-apa kok. Seneka cek dengan beda keistimewaan namun anga-angaan si celeng ni keban sepote ni kak angaan se angaan nah apa mun celeng ni ke anga ni kak tak iya celeng kar angaan si celeng mun kule cek dengan poton beni karo anga bulla bu mun tro koloncot sama ayo empat kobo ngabi ko wis Habib Osman bib Habib Osman gi Al-Makhdar sabar bib tahun yang begila bib wahahaha gitu lanjut ki jadi orang selamat tak selamat ni kaya bangki ketika sedana mun sedana asango la ilaha illallah maki oding ahli maksiat cepun ulama pakun masuk surga karena beda jaminan hadis dari kanjeng Nabi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah saya orang sekalimat terakhir la ilaha illallah pasti masuk surga meskipun ahli maksiat meskipun ahli anak dosa mun kalimat la ilaha illallah jadi kalimat terakhir pasti masuk surga jelas karena orang sekalimat la ilaha illallah jadi kalimat terakhir satu dosa Nabi Allah bakal isapora hatta minal kabair meskipun dosa raja saya kelakok kor kalimat la ilaha illallah eka sangu mate pakun esapora dosa nah ben pakun masuk surga jelas orang kilian bah ngocak orang soca bah ngocak oh ya munda iya kana mayu amaksiat geluh kapan mati apa ngocak la ilaha illallah ya tore tak kenapa ya tore pertanyaan nah saya mati ya bila sampean kan nih kesetai bangkimu mati di setai bangkimun sampean bangki jak mati nak orang setahun ya tore 11 bulan amaksiat sebulan atau bet yang menjadi permasalahan kula ben ajunan tak bangki saya mati ya bila nggih kan tak bangki sehingga kula ben ajunan tak bisa mestiaki ketika mati asangu la ilaha illallah karena kula ben sampean tak bangki saya mati ya bila nih kamu mati na mati king saya mati ada kan tak temu napa sampean saya tak ada Khalil Yasin sebudian atau sebaliknya kota besar balik ke Khalil Yasin saya mati sebudian dak remah secocok engkau mati tidak ada dah ya arami tak cekel tempo turun di mobil gila kok daripada lancang umur makanya kanjing Nabi ini kemesen napa dia punya kanjing Nabi kan keadaan atau kok jen celeng gula tak langkong bib celeng oke betul ada bib lagi hari kok mana cembur mulai ke rumah tang bini tak kenal kan kok bu unek yang kita andik raji kita raji bibnya mak bisa tak kesokan bib cak kulis andik bini terus bini ya boleh ajunan lestari bib lestari araji kak kantuan bib ni ke bujang bib buk adaptar ke Habib adaptar adaptar ke Habib sini ke buk sampian mun gelem araji arah ke Habib potran sampian teti Habib oke napa tek gelu mare boleh ada caran gelu cak entar ke Habib sedua ada kan mari araji ya berarti kan sudah terbukti lah ya raji istri berapa bib satu masih ada 3 peluang untuk daftar kenapa bib berarti kesokan bib oh satu cukup satu di Madura satu di Surabaya
Syarifah ikut nggih. Syarifah ikut mana? Kok takut sampean? Enggak takut. Oh, enggak takut telepon mau jelek siapa saya daftar? Kameranya. Oh, ada kameranya. Syarifah ikut enggak kok takut ada kameranya itu. Pada ben kuda nikah. DKI di bawah kekuasaan istri. Jadi ini kelompok takwa. Takok kasih tua. Mun kula tawakal. Takok kasih tua keng mabur wakal. Jadi ngene iki muka blok. Tapi kalau satu ya sudah puas sudah jangan. Udah. Iya Bib. Mumpung ada kamera jangan Bib ya. Nanti kita bahas di belakang kamera Bib ya. Jadi kata Habib, mulai situng cokop. Deki budin kamera abah hasa telok. Pon, bis. Ki mentar beda saya kasokan Nabi salah situng Habib sedua nikah. Amin. Mun sampian bisa arah ke Habib, potrana sampian mun bini teti Syarifah, mun laki teti Habib kia. Mun laki kula pakun tak diteti. Tapi mun ala ke gula meskipun ki odi ngelok dadi pan mate dadi jerengkong. Jadi mun lakeng mun ara ke Habib ki odi langsung dadi mun bini potran sampean dadi Syarifah, mun laki dadi Habib, mun ala ke gula mun ki odi ngelok dadi keng pan mate sedadi ki. Dadi absaab gendruwo apa jo dadi. Bis, si boleh, pon, ki, bib tak langkong bib ki. Jadi ukuran selamat nikah ketika sedek. Makanya Kanjeng Nabi mesen, lakinu mautakum cek. Pan itekem koncong mi mate nikah. Cek. Bahaya deh. Pani perenges koncong wata odi. Mekbuk. Tidak paham. Kalau Habib Mahdi pengalaman. Kalau Habib Hamdi enggak Habib. Oh, odi menteguk koncong biasa. Mek Habib abahas mek. Jada gelai kening balet pun bi Habib dia. Kau tandi balet kok pun bi Habib macam-macam sama. Yes. Perhatikan. Jawabuna Kanjeng Nabi, lakinu mautakum bi qauli la ilaha illallah. Mun beda orang mati ai antara sampean kok ngakak dintok tonton kok pengabalai kalaban kalimat la ilaha illallah. Jelas. Mun la semati mun sesekarat la ngucap la ilaha illallah, maka jepun ulama seetalken ambuaki, tak usah talken boleh, cuman cek tina aki, maca aki Yasin, maca aki Ar-Ra'd, maca aki Al-Qur'an. Ki. Dadi mun la norok buntek, tak usah talken boleh. Cek bedeben kelian dia. Kelian dia mun nalken sehari semalam tak ambu sekali. Allah beda sih dah iya. Ngarai kokop ngolag de enak ngara. Beni masalah na italkin Allah, tapi tak usah aja kajereng mati hari lo tengel buk. Jadi beni pak Allah kan beda biasa lagi. Kan makin obe tak usah aja kaje koto aki ka ko pengah la ilaha illallah. Mun semati ala norok bunte ambui tak usah telken boleh keng cek tina aki maca aki Quran, maca aki Yasin nazalat alaihi rahmah, maca aki Ar-Ra'd liyushila alaihi khurujur ruh, makle gampang keluarannya bah, maca aki Yasin turun rahmat Allah, maca aki Ar-Ra'd makle gampang keluarannya bah. Paham?
toro kadang lake na mati ya maca agi yasin bini nak pakun tak mate maca agi arrok tu pakun tak mate to kui tak nyimpang bini nak keng amain HP bah TikTok kan beda sudah ya cak nu kui lagi dah mati apa jangan tinggalkan aku ku mohon kepadamu tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu laki na burung semati apa nyampit kekasihku percayalah aja pada lotok berarti baik siapa ibu dia ngucap kiuk-kiuk dia rombong na Habib oh lo apa mun rombong na Habib lo apa amunnya kata lo apa ke yang mun benih rombong na Habib empat biar biko mari nak aku berdeng acara apa yo coli kiuk-kiuk Allahumma sholli ala Muhammad. Tore, pola budi kasukan sembelia. Kita napa tore. Pola budi kasukan ngubeng nak. Tore lo ngubengi dulu pola budi sembelia. Tore pola budi kasukan ngubeng nak tore. Pon Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi korseda asang la ilaha illallah kak dinto hadirin bekal ejamin bekal masuk surga karena ejamin bi Gusti Kanjeng Nabi makanya anyuun ka Allah Allahumma ij'al akhir kalamina inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah amin mantar saja hadir tak saya kecuali asang la ilaha illallah amin mantar tak saya kecuali husnul khotimah amin cek nyamanan si celeng cek nah salban si celeng cek teh 1 2 teh 1 kopi 2 Jami tahu saya lagi ke janda sampean teh. Bibit terus kelangkong jazakumullah. Mi tahu angak gi sampean ini. Lain ada ke. Buk. Dan gula makin pada asitung amalan. Mun bi sampean ekalakoh maka sampean bekal oleh 4 faedah. Salah situng seempat nikah mata ala husnil khotimah orang yang ngelakukan amalan nikah bekal mati belum kebadan asangu iman Islam bitan gulu makin pada apa pada situng kelakuan pada situng amalan mun bi sampian ekalakoh sampian oleh 4 faedah salah situng dari seempat mata ala husnil khotimah sampian bekal mati ngiba iman Islam bitan gulu pada apa siap tak siap ngamal laki Ikan becet dok koncong mate. Iya. Pon, napa amalna? Perhatikan. Muntro asangu iman Islam. Ben lastari abejeng cek kalupai tua akireng sepona sampian. Siap? Ben mari abejeng cek kalupai tua akireng sepona sampian. Pasir orang si atua aki orang sepona setiap lastari asolat fardo maka sampian bekal sede asangu iman Islam cara sedekah perhatikan tak langkong jai
cadan senikah sampean abajeng kantah tasahud akhir nikah ki tojuk senikah maka jepon ulama ketika tojuk tasahud akhir sampean selana soko cek oba gelu assalamualaikum warahmatullahi as'aluka ridhaka wal jannah assalamualaikum warahmatullahi a'udzubika min sakhatika wan nar angkat tangan ngapa macam nikah rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya nomor 5 ipa terus rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbighfirli wa liwalidayya baca pak kali nomor 5 ipa terus sampai warhamhuma. Iya bu, mula kedua oleh mati saya di boleh malah. Pada cat baca lagi ya, bib, kayak kening kutek ni kan, bib. Ni kan apa ni kening teket mati. Di gula compok mun kening teket, oh di. Make kul andi baca gu. Make yang ku tandi make kul jang samnya. Compok. Jangan pendong sekali tak betah. Jadi ban mari abajang perhatikan. Ban mari abajang sambian. Cek oba selana soko keluh. Tu akhir yang sempurna cara lagi buru. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah. Sapora akhir tu sakaula benring tua dua kaula. Ibu capak kali. Senomor 5 warham. Ma itu robi panas kok. Oh capok geger deki. Nah, elang kulit saya ketela. Ki Habib Ishak renjang, Habib Osman, Habib Bahdi renjang. Gula mun kabudi katon cede ketok. Mun ka ada tak kok geger ane. Ane mun sampai geger banyak online nih bebek kok kemarin. Tinggal sekejap lagi apa terus perhatikan. Tetipan mari abajang kicak kalau pai buki. Cak kalau pai, cak nder oba selana sokoh. Mau rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya. Senomor 5 terus, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya rasa ngamalaki nikah. Adu akhir yang sepoban mari abajang, empian bekal ibri empak bi Allah. Kayak saya rasa ala ko situng nikah. Saya rasa ala ko situng nikah. Sampean ibri empak bi Allah. Saya pertama kutiba baran liwalidai sampian etoles nak foto sing ngabekte karing tuana. Saya nomor 2 sampian anang bekal ngabekte ka sampian. Sampian satu akhir yang sepona anang sampian budian bekal bagus ka sampian. Saya nomor 3 sampian eka gempang rizki Nabi Allah. Saya nomor 4 ni kasih paling pokok mata ala husnil khotimah sampian bekal mate abadi ka Allah dalam keberadaan asangoh iman Islam. Atau kok tek keluar. Mari kita kibung. Nomor 4 faidana maka sampian mata ala husnil khotimah bekal mati dalam keberadaan asangu iman Islam. Manter bisa ngamalaki. Gempang dapat tak gempang. Mari apa jang duhur dekik langsung ngamalaki. Sampian mun mari duhur dekik ngalakoh, mari asar sampian eke ngaih. Mari maurib terus bisa ngalakoh. Manter bisa ngamalaki ki. Pon. Nika situng kalakuan abua 4 mangken beda 4 kalakuan mun bi sampean ekalakoh buana situng napa buana mata ala su'il khotimah orang sing ngalako 4 nikah eka waris mate tak nyiba iman Islam hadirin sempa ni bitan gula eka beda ale sampean tak ngalako gi sepertama panapa saat tiaki mate tak nyiba iman Islam. Sepertama al-kalam indal adzan mun beda adzan sampian akan dah mun beda adzan ata jawab mun beda adzan sampian berengi kalaban nyemunyian selain orang seakan deben rami ketika adzan eka waris mate tak nyiba iman Islam hadirin manter selamat dah maka ada sampian bagi temponan iku TV na berita pak seruna abahas Palestina ben Israel mun adzan selen geluh ki para hadirin telah terjadi kerusuhan perang antara Gaza dengan Israel. Cetet
Jadi mon tempo na adan sampian kotu pate HP na pate TV na pate mun ta pate na selen siap karena orang seakan ketika adan khifa min su'il khatimah eko betere mate tak nyiba iman Islam. Nomor 2 panapa saat tiaki orang mate tak nyiba iman Islam. Nomor 2 iki kak dintoh ukukul walidain langka bengal kurang ngajar dek ke orang tua dua sebengal ben kurang ngajar ke orang tua dua khifa min su'il khatimah eko betere mate tak nyiba iman Islam mantir selamat dah amin. Nomor 3 man istakhaffa bis shalah orang sengin tengah kibajeng 5 bektoh benih tak bajeng enteng orang seenteng ka bajeng 5 bektoh eko betere mate tak nyiba iman Islam mantir selamat dah amin. Nomor 4 syaribul khamr orang setoman num enoman maki beni num enoman toman narkoba maki beni narkoba toman sabu-sabu ota beganja bareng semailang akal ni kemun masuk kata buku leben sampian ceepon ulama eka waris mate tak nyiba iman Islam manter kau leben ajunan bisa selamat di sempak apal sempak saya rasa ngalah kompak perkara eka mate suul khotimah. Nomor 7 akan ketika adan. Nomor 2 langkah karing tua. Nomor 3 enteng dek ke solat. Nomor 4 no minuman keras atau bebereng saya mabuk saya rasa ngalah kompak nikah maka eka mate suul khotimah beda situng kalakuan mun eka laku pekan oleh empak atu akhireng tua ben mari abajeng saya rasa atu akhireng tua ben mari abajeng oleh empak keutamaan. Nomor 7 alhamdulillah elang. Nomor 2 elang segala. Nomor 3 pada kolopae. Nomor 4 alhamdulillah ada kare nama kisitunga. Tepuk tangan untuk soca. Iya nyaman jelantar dok beda pengajian online ada apa-apa kengak itu ti mulai deki sampian ni ke beda online nah lakin sampian tak entar keng sampian ngaji deki etanya aki apa sih ngaji lek empat apaan lek le kalau pai kebi kok Mek tega munyi petek kene ngite yu sampean. Kengak imak le bedo online nah. Saya rasa atu akhir yang tua pun mari abajeng. Saya pertama itu les ngabekte ka orang sap. Nomor 2 anak sampian bekal ngabekte ka sampian. Saya nomor 3 rezekina sampian eka gempang. Kor ngalak derep. Ya mun tak alako. Keng eka gempang bi Allah. Orang ni kebeda lakona sarak pesena titi bedengan beda lakona demang oleh na banyak nyopet ya mun lakona demang oleh na banyak kan nyopet ada kok saya aku mikir ganteng kan. Saya nomor 4 saya terakhir mata ala husnil khotimah bekal mate tak bekal mate ngiba iman Islam manter tepak kaula ajunan amin. Jadi jumlahna beluk ki jumlahna beluk situng kalakuan abu 4 beda 4 kalakuan abu situng nika kenga iki bepeleman manter teti tambana kemanfaatan manter bi Allah sataja sehadir betet orang seteka hajat lancang umur sebarokah banyak rizkina untuk syarat ibadah ban manter sampian kita pak aziarah ke Mekah Madinah mun beda sandi masalah yang kak masalah Nabi Allah mun beda sandi penyakit beres penyakit Nabi Allah mun beda sandi otang lekas majar otang Nabi Allah mun kita bisa majar ke otang saya mau otang manter lopa amin siapa amin cek kajian lagi buru hah Allah lakarnya tak majar ngararia manter bisa ayah pagempang rizki bisa majar thank you buk pon sekak dinto si bisa pada pak buk parosak gedeki apa tepak ayo kok mayu siapaan sih minta rosak mayu sini
Ayo. Empatarlah deh gini. Maksud tas perusak suasana. Thank you, Bib. Iya. Ayo, toles tang nomor HP 0823. Hancur buk mun tepaning kok dia. Hah? India. Mai temu jak pernah kena sahrulkan kok, Buk. Teria komi. Ya wis jatuh. Korang ingat tang bini kakekmu. Korang pon marina solawatan boleh ben Habib tinggi bentar bi Habib eki kemudian kapi ni kang dan gula akad tengah kia jadi sambian sehadir menteri babi Habib gula akad tengah ke Habib kia jadi kemudian apolong iswarga na Allah kapi amin. Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah ya Allah akat ya mangkin epa agleen epa bunga epa along polong ben para habaib manter pekun apolong pekun bunga ben para habaib sampai ke akhirat amin. Kemudian Habib nika masuk swarga apolong syarat kalaban para dzurriyyah Nabi Muhammad kula apolong ben sampian swarga kemudian amin kafir alhamdulillah. Pon sekak ditoh marina solawatan boleh ben Habib nyun sabora mana bi bede kelero sebeluk ke ngai sebeluk ke ngai ki sebeluk ke ngai tadi sampean mak le bede oleh nah peleman deki mak le bede se kau le dari pengajian tadi gula beni keng teraga aja cak gula jauh keng mun tak ke aja sampean takok ngidah gula pidato ku na bangki dah iya beni ngerti atau pak absaab sudah aja nya engki tadi sabora beni keng teraga aja beni wabo de sing ngucak cek ngucak Khulil Yasin acara bapak nyentak bengi nyentak muntah bakal sampean takok tak semangat kira muntah bakal tak semangat gula abi datu karamila kadinto gula ben sampean tereng bahan karena Allah ada dalam Al-Qur'an. Ibun budi nyampit bau. Jadi kula saya nyentak nih keng sampean le semangat. Mun pakai aja semangat tak semangat. Semangat. Mak ibi bini kula pakai aja kak mak le. Lah. Benne kula pidat. Orang akan dah pidatu. Jadi bini kula mun pidatu Eropa santaan pakai aja mak le saya bebe semangat. Jadi lotok kaki jibuk orang akan dah pidato abidatu ni lah muni pesan tak sini kan semangat kan segi dengar ke pon segak dintoh kurang lebih nanya on sabora mana bi bener asli fadl dari Allah mana bi beda salah asli ember dari keendengan ben kebutuhan pribadi nyuun sabora ben nyuun pelersaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik burung beok burung gagak burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.